Sanjitana hambai tebo ani ulo resa mo kana to resa mai tonggo kaham resa mai tonggo ahanya hajar matu kete sama lefilan hambai. Bela-bela kena hambai sini bekum sanjitano ini kana tato rucamung tubuh sini kana dithamani bagai aina hai sing bono lu ya balagai dini malai phimani amne bagai koi nai ba choti dare bagai jotor tai wese pal ko wese ya bokhro lagi please hambai tiring bisik ketal niti kaisa mani gift coupon hunai sini jago sok baca abang kap sini dini ni bising ano kaisa lottery ngai keba tanah ni musungi tongkang ngai sini first gate bus kanggo tiket dezaki tongo ara thangai ngai tiket na hari mano tiket ni damung ni 500 taka tiket tong nai 500 tano amane bisingo tinjono no rezak nai first prize second prize tai third prize first prize tong nai 5000 টাকা second prize tong nai 30000 টাকা first prize 50000 second prize 30000 third prize 20000 50 30 20 amne ya golo tek khorok bana satana price rizak nai yakoba bandima sokat thunjago abo ek nisimi 100 jarawo khorcha na renai tai 100 ek nisimi 200 tai khorcha renai amake 500 ta ticket 5 jon na renai third price ni kore amra kebo dori na hana mo jumi tongkhang kai sini first gate tongo nara thangi a jaga na harimano kebo dori siang danga sini kolon teso mo tongo bangna sawi bara ticket solo thangi na harimano hambai amri ya kala hai hai jeng resa mo thangai dinai hai kesang tatalo jarawo resamong khanawai hai sing tongthang nalai dinai belakana khana tatap resamong khorab gati bai hole resapnai bini resamong bai mangla sentini asuk jara khana lai tongthang lai thaimani hai tong nong ni bagai belakana resamong karang takok bisuna Dr. Balka please hambai hambai kan hai jorman thina bagi apa tila handama te bai logi sanai rono sini program pa esak anikok ninikok sinikok manikok kokorokok resamung omakin pizza thaniu rono logi sano omakin logi doi sini samung sathung sayathung khana toktung khana togyethung omakin logi doi subai tonan bagi tabuk tai bukuk ani sak sarai ana okra sakra ani kusuk keba nang logi sano faidi resamung tangsar sabai lene और समूह का कई नरक ना तो बेला ना बेला इतना
खाली